teman-teman. Jadi hari ini aku mau pergi ke farmasi ya guys. Mau beli sesuatu. Let's go. Hari ini hari yang sangat cerah guys. Itu musim peralihan mau ke what is weather now? Will be summer or spring or what? This now summer. Summer guys. Jadi mataharinya terang menderang. Ini simpang 5 seperti biasa. Simpang 5. Es krim Don Durma. Boleh? Hah? Boleh? What? Hah? What? Kayak baja ya guys. Oh, ternyata buat sampah. Sayang, sini. This is too much sugar. This plastic. Sayang. Hah. Suamiku tinggi banget guys, jadi aku sama dia, aku pendek. Padahal untuk ukuran orang Indonesia itu aku tinggi guys. Di sini tuh minuman juga ditaruh di luar, tapi nggak ada yang nyuri. Ciki pun di luar. Tuh, ciki-ciki di luar guys. Tapi nggak ada yang nyuri. Kalau di Indonesia kayak gini pastinya udah habis digondol maling ya kan. Ini ada yang jualan bunga. Nah, ini taksi ya guys. Di sini taksinya warna kuning. Koşuyor.
Ini kayak tempat bangunan ya guys. Nah ini kalau hari Minggu toko-toko pada tutup guys. Bak, Milo. This is gold seller. These people say thinking not see in model and close to gold seller. Gold. Why? What not? Not see model. Model. You must enter the. If we want to see model, we must enter this company. Not see model mean? Not see model because Not next same. day, no. No. Ini kantor pos ya guys. Tuh PTT Bank. This here also. Milo. You see? Where is? This cup. Oh ini farmasinya guys. Hocam, test var mı acaba? Ne? Size test var mı? Test var mı sizde? Var. Oke guys, jadi itu farmasinya. Farmasinya itu kecil. Emang rata-rata di sini kecil sih farmasinya, tapi ada juga yang gede. Cuman karena yang gede tutup, jadi aku ke farmasi yang kecil. Nah ini emperannya. Kebetulan aku lagi nyari sisir kerap guys, dan ada. Banyak-banyak bumbu itu doma. Ini ada kacang tanah juga. Harganya 65.000 sekilo. Aku nggak tahu di Indonesia berapa. Nah ini jewis. Mertua aku punya pohonnya. Ini harganya hampir 100.000. Banyak banget di sini bumbu-bumbu. Halo. For walking. Ini kargo ya guys tuh. Kalau mau ngirim-ngirim barang ke sini. Sayang, in here have more 40 What for? tea Huh? for drink, for boil water. Drink tea place. Huh? Coming? I show too. Yeah, later we will buy again new. What Right? do you? Make tea. Yeah, yeah, because you must buy before your parent coming. Yeah, I must buy. Yeah, if you not buy. Yeah, Milo. Kita mau beli buah-buahan guys. Tuh habis dari farmasi beli buah-buahan. Tempat buahnya itu kentang, semangka banyak ya guys. Selamat pagi. Host bulldog. Sayang, I want to cherry sayang. I want cherry. Bizim hanımın senden bir şikayeti var.
Acı biberi, acı biberi. This is Başka Plum. acı biberi. Acı mı? Aynen. Allah Allah. Bunlar şey yapıyor mu abi? Şöyle ezik. aku mau beli plum. Eziyorlar. Yağ koyuyor. Evet. Senin de acı biber aldığı zaman ekstra bir pul biber atıyor içine. Cherry guys, tuh. Waktu kemarin cherrynya warnanya ungu, kayak gini. Ini warnanya merah. Cherry. Enak banget ini, aku suka rasanya kayak anggur. Azan guys. Ini tuh azan zuhur jam 2 siang. Karena ini summer, jadi waktunya lebih maju. Oke guys, aku beli buah-buahan dan 2 semangka. Totalnya itu 300 Turkish lira, jadi kurang lebih 150.000. Aku nggak tahu ini murah atau mahal, tapi yang jelas setiap minggu aku harus makan buah. Nggak tahu kenapa, tapi ya emang aku suka buah gitu guys. Nah di sini aku beli buah plum, peach, nektari, cherry, semangka. Itu guys. Nah sekarang semangkanya naik harganya jadi 10 Turkish lira per kilo, dan suamiku beli 11 kilo. Jadi 11 kilo itu 110, kurang lebih 55.000 ya guys. Oke, karena ini udah mau nyampe apartemenku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus pantengin channel aku, karena aku mau bikin video-video tentang Turki. Jadi kalian gak perlu repot-repot harus ke Turki. Jadi dengan nonton channel aku kalian udah tahu suasana Turki. Tapi semoga suatu hari nanti kalian bisa ke Turki juga. Jadi kalian udah tahu tuh di Turki kayak gimana situasinya. Ya, jadi kalian bisa memilah dan memilih untuk hidup di sini dan makanan apa aja yang cocok buat orang Indonesia. Bye bye. See you in my next video.